Indonde nophaphe ekhanda kamenzi indaba kalolela umuntu omemezayo sengathi uyakhala uyalela uthi igule lika Jama lichithe engqole endala ingeke ithi kwamalandela sinibingelele sinamukele ke Pinaphi la wethamele khona i1KZN TV igama lami nguphiwe ngokwamthembo njengoba sikhuluma nawe ke osungula namhlanje silake esizweni ke Sabathiyane kwaSokhulu nokuyilapho khona ke kunyatheleke unomthebe wesizwe imbube indlula mithi emakhosi uMisuzulu kaZwelithini inhloso enkulu ukuzobeka kumbe ukuzogcoba ngokusemthethweni ke inkosi yalesizwe inkosi ubuza iphi Mthiyane nokuyilapho ke osungula namhlanje sifisa nje ukuthi singandi kakhulu kepha sitholeke izinkulumo ezinohlonze nehlabahlosile ezahlukahlukene ikakhulukazi nokuyilapho sizoqala sikhulume khona ke noNdunankulu kaZulu ophinde ke abe ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kulesifundazwe umfundisi ke uthula Sizwe Buthelezi sizwe nje ukuthi ke enkulumeni yakhe ekhethekile esibe nayo ngaphambi kwalomcimbi uphefumule wathini uma ngabe sithi ke abakhulume Mhlanje bekuusuku olungcwele ngoba isilo samabandla besizogcoba inkosi yabathiyane lapha kwaSokhulu okube umlando ukuthi ngaphambi kokuthi isilo senze lo msebenzi siqale emzini wenkosi lapha isilo sinyathiliswe khona njoba sazi ukuthi umlando phakathi kwelembe noNqoboka okukhokho wesilo umkhulu kakhulu njoba sazi ukuthi usuku lwanamhlanje bekunamakhosi aseNdlunkulu kunoNdunankulu wesifundazwe umhlonishwa uNtuli kunezimeya namakhosi aqhamuka kuzo zonke izifunda ukuzofakaza izwe labathiyane siyazi ukuthi linothe kakhulu siyazi ukuthi kakhulukazi emhlabathini bakhuthele okuyisifundo nakithi sonke ukuthi sisebenzise izandla zethu ukukhiqiza ukudla umlayezo wesilo ubuqinile kakhulu ubujulile ubonga inhlonipho yalapha ezweni sakwaSokhulu ikhuthaza nenkosi ukuthi ngaso sonke isikhathi isebenzele isizwe siyakhuleka kakhulu emndenini yamakhosi ukuthi uma inkosi siphakanyisiwe sonke silihloniphe lelo gama lokhu kudonsisana ezinkantolo akusibeki kahle njengesizwe samaZulu esifisayo ukuthi uma igama seliphakanyisiwe sonke sileseke silihloniphe Mbukeli ke lapho ekhaya uyamuzwa ngempela ke uNdunankulu kaZulu njengoba ke egcizelela kakhulu ukubaleka kwalolu suku kanjalo ke nobumbano ezizweni ke zamakhosi ikakhulukazi ke emphakathini ke eyahlukahlukene kodwa siyafisa ke mbukeli ukuthi ngaphambi ukuthi sibelekena ke umfundisi nokuyilapho ezobe sethula khona imbube asiqale sitholena ke inkosi yesizwe sakwaSokhulu isizwe Sabathiyane nokuyilapho khona ibonga kakhulu ke ngalomcimbi othe wabakhona ibonga ke imbube nabo bonke abathe bafaka isandla ngaphambi ke ukuthi siyethule ke imbube ngomlomo kaNdunankulu kaZulu asitholeke inkosi abakhulume Yokuqala ngicela ngibonge abantwana baseNdlunkulu amakhosi aseNdlunkulu oNdlunkulu ohlanga phezulu nabo bonke abakhona abantwana basihambele imeya enamakhansela nosomlomo nezinduna zesizwe egameni lenkosi ngithi ngibonge lo msebenzi omhlangaka enwenzile waphela kahle futhi ungekho inkinga ngicela inkosi inibusise masembele emakhaya ngikhuleke ohlangene lomhlaba umsebenzi selwenzile ngikhulu kakhulu bayethe Mbukeli ke sekuyisikhathi la khona ke sethula ke uNdunankulu kaZulu ozosithulela ke isilo samabandla njengoba ke ekuveza ukuthi ngaphambi kwalomsebenzi zibe khona inxushunxushu nezinselelo ebekade ke ngempela ke zisongela ke ukuba khona ke kwalomsebenzi kodwa ke ogcine ke ube impumelelo nalapho eveza khona ukuthi zibe khona ke igameko la kade kukhona ke abebefisa ukuthi ke bewuvimbele umsebenzi ungaqhubeki kulolu suku kepha ke asitholena ke umfundisi uButhelezi azothi ke esethulele ke unomthebe wesizwe sithi ke abakhulume inkosi esingayo namhlanje inkosi yalapha ekhaya kwaMthiyane kwaSokhulu engifisa ukubika silo somhlaba
ukuthi ngoLwesihlanu uma siqhubeka nomhlangano wamakhosi kube sekufika isigijimi senkantolo singikhiphe emhlanganweni ukuthi sekukhona umuntu ofaka icala lokuzama ukuvimba lo msebenzi wesilo wenzeka namhlanje. Engicelayo ukuthi i-court order ephume ngoLwesihlanu niyigcine bathiyane njengomlando ngoba uJaji uMarion usichithile leso sicelo wathi ngonyama yesizwe samaZulu phela esingakwazi ukubeka inkosi akekho ongafika ezozama ukuvimba lo msebenzi. Ngithula ke uNomthebe wethu muzwa kwaSokhulu ukuba isilo sisukume sibhonge phakathi kwethu. Ngithula isilo esihlezi esihlalweni selembe ilembe leqamanye amalembu nodumo ehlezi kaMenzi uTeko abafazi bakwaNomgabhu ebebetekula bese Blovini. Ngithula ohlezi esihlalweni sesilo saseMgungundlovu uvezi noNyanda uMgabadelo wagabadela inkundla kwaBulawayo isilo uDingane kasenza ngakhona. Ngithula ohlezi esihlalweni sesilo sakwaNodwengu okhalweni laso kuvela bonke abantwana abalapha phambi kwethu umsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi. Ngithula ohlezi esihlalweni sesilo sasoSuthu uMamonga woSuthu akabulala uyasiza uQothimba kodwa nesisekelo fana nendlovu emnyama yakethondini silwana kunzimbili yasengena etsheni yasebhanganoma umgwazi kadini wazinqapheli isifuba esigungu esigungubele sifanele saphokoza yokuphuma indaba uHlothovu kabhekeki kufana nemsebelanga sengathi unyazi bezulu uliso sathi ngelengwe sengathi ngelengonyama. Wena wendlovu bayede nina besilo ngoba eshilo nje undunankulu wesifunda sila isikhona namhlanje bekungelula kodwa amakhosi nomoya ongiholayo sikwazile ukuthi namhlanje ngokubambisana nohulumeni wesifundazwe nomnyango wamakhosi osushinga ukuthi sizifike kulesi sigaba esingelula kodwa ngiyambonga uNkulunkulu namhlanje ukuthi sikhona namhlanje sihlangene. Sizohlanganyela ngoba sila ukubekwa kwenkosi akusiyona into elula kunezigaba zakhona ukuwa kwesihlangu ukugeza isihlalo senkosi endala ukuthela kwamanzi kuze kufike kulesi sigaba ukuhlala phansi komndeni nedlukulu nohulumeni kanjalo sonke sigcine sihlangene siphume negama elilodwa ngoba makhosi asedlukulu mina ke niyangazi ngiphuma ngisuka kuMbala akusiyona ke into entsha uba khona kuMbala ngoba akusiyena wonke umuntu osuke neme emva kokuhamba kwenkosi bakhona ukudideka kube khona ukuhlebana uningi nje kuyaye kube khona ugcina umndeni naleso sizwe sesihlukene phakathi lokho esingakudingi nina bendlovu isilo esingizalayo sasikukhuthaza ukuthi izulu omnyama asibe munye singabi munye ngokukhohlisana sibe munye ngokweqiniso
ngiyakuthokozela nina besilo ukuthi namhlanje ngoba sila sonke sizofaka zelana iqiniso okuyisigaba nina besilo inkosi esingayo namhlanje yalapha kwaSokhulu Nkosi yesizwe ukudonsa nje ngendlebe umsebenzi okhonjwe amakhosi angasekho nomveli inqami kulesi sizwe usemahlombe akho lesi sizwe sisemahlombe akho ngalokhu Nkosi yesizwe ukukunikeza udoloqini ngikhona mina Nkosi ngizokubambisa noma ngabe sekunzima kangakanani ngizokubambisa ngifisa ukuba ngubongele lo mphakathi kakhulu ngoba ukuhlala kwenkosi esihlalweni igcotshwe isizwe siyaphuma ekuhluphekeni inkosi ikwazi ukuthi isayinde izinto ilawule ibeke nezinduna kube nobulungiswa ekhaya namhlanje nje siyajabula siyisizwe samaZulu ukuthi namhlanje kuyakhanya lapha ekhaya uma kukhanye lapha ekhaya nesihlalo endlunkulu siyakhanya nina besizwe ngithokoza kakhulu Zulu omnyama indlela zimhlophe ngiyazi ukuthi izolo ibutho eliyingubo yesihlalo besinalo izolo uqala umsebenzi esizowenza iminyaka yonke ngokubambisana ngiyathokoza kakhulu ukuthi nibe nakho ukulalela ngoba ngicelile ukuthi siphinde sidibane ngapha namhlanje ngiyanibona ubuningi benu ukuthi uthe umememezo kaNdaba kwezwakala butho likaMageba nina besilo ngibongela umphakathi intuthuko yalapha ekhaya izohamba ngendlela nangeqiniso Nkosi yesizwe nangu undunankulu wesifundazwe nondunankulu kaZulu nesekela ndunankulu nomphathi sihlalo wamakhosi inkosi uShinga ngingasho Nkosi yesizwe ingamshiya umntwana kaCibikhulu ohlezi emva kwami Nkosi yesizwe ngingasho ngithi ungayishiyi i-resolution committee ekuyiyona elungise indaba zamakhosi ukuthi nathi sisonke Nkosi yesizwe sikhona sizokubambisa ukakwamadoda Yani nabo amathanga dabula amanzi emvula yenyembezi nina bakasifuba singungu bele nyaka nasibhoboka umuntu akuzizwa indaba sibonga kini bakamsimude ovele ngesiluba phakathi kwamangisi namaqadasi nabenkonjane eduka ezulwini ezinye ziduka emafeni igama lami kuphiwe ngokwamthembo uhlelo abakhulume siliguqisa kanjalo ke osungula namhlanje ngakho ngivumelene ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube kusoluzayo inkosi inibusise.